Mateta ma Akenya nenda-inĩ cia ũkinyanĩria megiĩ kuongerereka gwa thogora wa irio na indo ingĩ cia mahũthĩro ma o mũthenya matumũrĩte ndereti hiũ gatagatĩ ka atongoria a ngwatanĩro ya Kenya Kwanza arĩa maugĩte mũrigo wa mũtũrĩre wagĩrĩire kuorotithĩrio thirikari. The stock of public debt was 1.8 trillion at the end of June 2013. That was at the end of Kibaki's term. According to the National Treasury, the public debt has grown sixfold to Kenya shillings 11.7 trillion. Mĩario ĩno nĩ ĩreganĩtwo nayo nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya bajeti bunge-inĩ ya bũrũri Kanini Kega, ũrĩa ugĩte atĩ mwaho wa Kenya Kwanza ũraheana ndeto citarĩ na ũma na kĩhinyio. Ukweli ni kwamba wale ambao wanatoa habari kamili ni benki kuu ya nchi hii, na benki kuu ya nchi hii imesema kwamba deni ambayo tuko nayo wakati huu ni trilioni 8.2. Ni uvumi ambayo unaweza leta taharuki katika taifa hili, unaweza leta hata mambo mengi sana, kwa sababu ukianza kudai kwamba mashirika ya serikali hayasemi ukweli, hayo ni mambo ambayo yanaweza leta hata shida kwa taifa. Ndereti ĩno nĩ rurumũrĩte mĩario gatagatĩ ka atongoria arĩa maranyita mbaru ngwatanĩro ya Azimio la Umoja na ya Kenya Kwanza. Sisi tumesema othe makĩhũthĩra kanya gaka kũheana ciĩranĩro cia kĩhonia gĩa kũnyihanyihia thogora wa mũtũrĩre. Na kwa sababu tunatambua ya kwamba gharama ya maisha inatokana na bei ya pembejeo na bei ya mbolea, kama Kenya Kwanza tumependekeza katika budget ya mwaka huu bilioni 5 ya kuteremusha bei ya mambo ya mbolea na mbegu. Leo wanaongea juu ya mambo ya bei ya chakula. Sisi tumesema mara mingi kabisa ati gharama ya chakula inapanda. Hawa jamaa wamekuwa ndani ya hiyo serikali, hakuna chochote wamefanya. Leo wanajitokeza wanasema ati hiyo bei chakula imepanda si nini. Wanajaribu sasa kumumbaza wa Kenya. Kila kitu bei imeenda juu. Gas mwaka wa 2017 ile gas ilikuwa 650, sasa hii inatoka 1300. Sisi tuko na mpango ya kuinua maisha ya Wakenya. Mimi najua Wakenya wanaweza, lakini ambayo wanakosa ni fursa na nafasi ya kufanya. Kũringana na rũhonge rwa ndari, mũtu wa kilo 2 wa ngima waumaga ciringi 117 kĩambĩrĩria kĩa mwaka mũhĩtũku, no rĩu ũrauma ciringi 126, namo maguta ma kũruga makongerereka thogora na gĩcunjĩ kĩa 47 harĩ 100. No ngĩũrie thirikari itũ nene na gĩtĩo kĩnene ĩrore mũno mũikarĩre wa andũ aitũ, nĩkĩrore ũhoro wĩgiĩ maguta, ona ĩrore ngarama ya indo ici tũhũthagĩra. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Njenga Wambui.